loko bele ba shikara bese Mutsho wa shuzor wani war faraspi una rakor shira bele sar ko bana zo ne ba khotsi bza zo nenga manda sarora bele sangeno kate shango lasho ri ko bana zo mvula zo dine amanda bukuma ri shikola bele sangeno kha vundu lasho la first state ri shikoto apor shikola bele sa nangeno kha bungo bupo vundu lasho la Eastern Cape una do kwamana bungo bupo ha vundu lasho la KwaZulu-Natal ona ri shito apor shira bele sa zo ne ba khotsi bza zo ne ndi zo ri zila mvula ziko bona zishiko bvela phanda una ko bona shito kwamya petro phambana nawo ngeno kate shango lasho shira bele sangeno vundu ni lasho la Gauteng nono ko bona shito bashiko kwamya mvula dzinedzi ri shito apor shira bele sangeno kha vundu lasho la Mpumalanga no donga horafu apedzi au donga dofisa nga utoralo hone ari shito apor shira bele sa ba khotsibuzo zone ngeno kha vundu lasho la Gauteng no mvula zashito khobona zitoba zishikona petro phambana nawo temperature zikobona dzipasi Johannesburg 25 degrees nims temperature dzinthesa nepala Pretoria 28 degrees so rampezori kha vundu lothe lasho la Gauteng temperature zikobona dzipasi bukuma ri shito apor shira bele sa ba khotsibuzo zone ri kubvela phanda kha vundu la Limpopo ukobona temperature dzibukati 28 degrees pala Polokwane pedzi kubona kuzitopisa phala liphala lenga 33 degrees la bele sa mesina naona yapisa nga 35 degrees rampezora hai ndi Mutsho ne khawo do bukhopisa bukuma ri shito apor shira bele sa kha vundu la Mpumalanga hone ukubona la awuna mvula bo dzine zakoto labelo dzo dine amanda pedzi do dipfera fera panna palo emelo temperature zikubona dzido ba dzinthane phala nga 28 degrees pedzi shito apor shira bele sa hapisa phala Mkhonto nga 30 degrees ri shito apor shira bele sa ne phala kha vundu la KwaZulu-Natal hone une mvula zakhobona dzido ba zishikona panna palo ukubona zidudela hapisa phala Vryheid nga 30 degrees pedzi Kokstad temperature zipasi na mvula zido zishikona bukuma dzo dine omandane phala ri shito apor shira bele sa alepela kha vundu lasho la Eastern Cape shiboko tsibo zone ndi zori mvula za manda zidazo dine amanda bukuma petro pambana naho ri shira bele sa phala Komani temperature zantesa dobo 20 degrees Mthatha zishikane phala kha 24 degrees ri shito apor shira bele sa kha vundu la Western Cape hone ndi Mutsho na makole kha opedzi khobona na zitoba temperature dzibukati phala Ocean 28 degrees rampezori udoba hopola nga utralo horapu nga uralo hemana sone temperature zidoba dzipasi nga 23 degrees ri shira bele sa kha vundu la Northern Cape happy sabukuma Uppington 32 degrees pedzi Calvinia temperature dzikobona dzipasi ne phala nga 25 degrees ri shito apor shira bele sa kha vundu ne phala la Free State nawo ne temperature dzikobona dzipasi bukuma mndaza shito badzo dine amanda hane phala kha vundu lasho la Free State dizine batho bakhotsibuzo zone welcome 21 degrees zona mpezo temperature zidoba dzipasi bukuma ri shira bele sa phala Northwest hone temperature dzikobona zidoba dzipasi petro pambana Mahikeng 23 degrees mvula zona dzikobona zidashikona petro pambana nawo ne phala ri shira bele sa Rustenburg dzadzinga dzikhwinenyana ne phala nga 26 degrees ubva khanne made kona abudi mkololo wa matsila uri